O te fia whatalofa maofolo whātu I lau mai moanga le reivanga o lea fiafi. Sa moa lea tunu pele le loto e pele le anganga e pele le whatu. O lea tunu u e moe miti ai le tele o taimi. O lea tunu u e fifi le mu lava. E ui le tele o whaatiata mai e tele o ngalu e soua ai le savalinga. Ia ai whaafitai le alofa o lea tua u mawhaiona taitai mailo soi fua. Mai se o lo uola vai vai. O por pese na to mua ile tanto por kalami fa mai awa wa lofa tele mai e se lo fia ile fatunga le ai me se fo yo le pese wa manatu e to mua mamua awa ile tanto por kalami de vanga le fiafi ia ina ia fatu mawina pea le langona ina le nganga pa ia le tua ia io to loto ma fina ngalo o ma faufunga fo I malangona a wale am tei de fo io le nei por kalame le de yaso ia ile alofa manu malo Yesu ke riso au te fa da lofa ma o wofo lofa tuai le nei vai ngo le afiafi ia o tu se sangi vai momo o le nei vai nga o le afiafi ia wa fo I lau fa fo ma Samoa ma lau mai moanga ia o po fai le lau lala o musa I fonga ane sanga lala e pe o le tala I le mai moanga I le lau lala e pe o le tala I tau patinga o tini ia o moenga amana ia wale lofa o le tua o le lofa e lava I oe o le lofa e tele fa mai upo pese tamaiti e loloto e lau tele loloto lau tele le puna vai e tafe pe mai ia malola ro sai malola fa to le to ona le dei Asiata fa le malu o le tabu mai le botu tele sa la fai ia o te fia o te sau malo loto fia tele e fai le tatou por kalame ma fa au le tautua ma le au onanga ia o le tautua e longo puiali o le tautua fa manatu o le tautua e fangu o le tautua tau pula ia e se foi tangata ia ma la tau talia ina o le nei au onanga e ia la tau te talia ina ma le loto fia e ia la tau te talia ina ma le loto le lei e ia foi la tau te talia ina ma le loto tinga e ia foi la ko ke karia inga ma le loko fa vau ai ole a lava le tūlanga I te talia ina ai le nei tautua ma le nei au onanga e fia pea Asiata ma le tatou porokalame o le tauta iae ai mai se fo I se taimi ia ona pale mai lea o le vaasi tele o le matua ia po o le songa I le lei ataua wa fo I le afifio o le tofa o li ia ma le alo le mali e to le to lua fo I o tula fale malu le fale a manono ia e tausoa le avenga I lunga o le porokalame ai o le loto ma le nganga ia e afe mai se I faile tautua e whaau tautua fai pea whatalo falea ma ua folo fatu ia ia ma walunga o Samoa mai lava yo nao se o yo nei afe ane I le pai sina o ngā ruenga le tua ma lo le whatoa ma lo le langi e ma lo te talo te le tau sula falo I eu te le tau o tau suafa tai tua tasi ona o aure matua to a tele maleano ano a yo u tamafa ale nganga o tinafa ale nganga ese mai lava yo matua fa ale nganga o lo o utuina le sua u le leye mumu pe ai matau pula ai se la mepa so ngal fa fia ngai ya fata waita mar fa tu e melody ai wa ve vo inisi o fa fia ngai mo u tamama tinafa ale nganga awa o tatou a e whaalongo le tangata poto e na te talia ina so o lava se tu ua lalo ai mai se lava o le pai sina o ngā ruenga le tua me lea o te le tauta ua te itasi o tau zuafa au o tau si la fia ina lo uloto whapea na fo le sunga le lea taua whaafetai tele whaafetai te talo mai lunga le rei por kalame ai se yo ua veane ona o le tūlanga breaking news nei le nei aso ia ua mai ale I unga o le whamasinonga sa tātou whaataritali uma iai ia ua fia isi a ua whaanoa isi la ngona le whaanoa ona ua le manuia le tūlanga o le tau mawhainga o le whamasinonga ua le vana loma mai nei
ia o le sunga I le sui pa le mia Deputy Prime Minister Toe Lupe Bou Mulinuku o ne semo e na ua au mai le Faaiuga a le faamasili ua le manuia winga o le faamatalaga ua faiaina ua faamaonia e ui o mai le so o lo tau su e pepe ye ni fōlinga o le unungali e o le mōli mau tusia e le I mawhai o na mawatu e ai o se keisi mua le nei I le tala whaasolo pito keisi sa Samoa ua amana ia ai e le whaamasino sili ni meo ni hearsay o le hearsay le ua pei sei lunga ri tātou whaamasinonga fua atu I ai le tōlaulonga e ui na matua paso le whaamasino sili e ave tusi sa mania ma tusi sai e matua whaakapiko le suenga mainga o le unungali e o le mori mau e le I maua ia a o le ala ua sau waitua patatua o le a whaalau tele I se taimi se ito ai tau no marisunga le atua o le whaile o le whaasoa manino o le whaasoa anoa o le aso fo ile nei wa toi titia unofo le molanda nei se I mātou tala noa male nisi o loia ua matua I maofo le loto I le leitu ai ngā Faaiuga pe a fua nei iai o lea sa saunoa le fionga I le whaamasino sili o lea ua aloa ia le whaonga ina o le sworn affidavit le ungari le ngi fōringa tulou pai ua ia te au te rei lopo ua whaailoa mai fōringa o le ungari o le fesili ang na fesili eilo ma fau na saunoa mai si mativa e kusalava lenga pinga kau o ke ngia I le no ia a Toe Lupe le fionga ya mero man to pinga kau pa I le va ole tu lo ta to we pina down na le fia ina o fesili ngia ele lo ia a le sunga ya a Toe Lupe pe fea le tu ai nga me o le yongi kangaka a le la ai vai mai e awanga ke fesili ngia le to mai o le famsino ma wana I fesili ngia finga le famsinonga leanga e mawhai ona iai le case I lungo me tau le hearsay kusa pele inka ngaka e kuku e mori mau o le fesili lana tele na fesili elo ma fau mana nei ngala ingo walu I le Manukau District Court le I o te so usa ili ngai lo ia singia lo ia matutua lau ia ona o lena ia saunoa e amana ia o le a whaile unga e kusa ai o le hearsay ai toe muli ane toe nofo se mativa toe whaile ora e ora ai le o mai o le ungari o mori mau ngei now a tau sila nei Samoa e lua Faaiuga wa ese longa whainga mua e okay le hearsay ma o langa argument o langa kalanga whamai it's okay that means a le show up le ungari ilea o lalai okay ya se makiva le hearsay but then again he make an order in order to summon this couple, the unknown and unseen couple. Now, so olewa umanga e famai okay le hearsay. So longo winga, base lo Lau Faaiuga le hearsay. Ai e toi mana o e toi avele order. E koe su e mai ale ungari, what for? O fesili nga ngo ufialu e sausa ili mai, what for? Lale me wala inga koe samangia masai mai le ngari pe afa pe ole wai okay if they don't come sekile la faile hearsay ena o me nefu ole wingo fa metalanga ole matua fa lautele lava telefo ili tatu connectia tu Samoa as of now ole loto maleanga tatu ai me se fo ile lango tatu ile malo ma e pele ia te ila taula fionga le sui pale mia awane ila lafo a tau foi o le savili o le kualalo awa foi ne I whaato ina o tātou whaiva o lau au ngani ma lau tu ualalo to ale tai
toa pea le tai e sau lava malama o asofou tatou ono sa e oi kako o sa e leonia tua tangata e sa fai fa masingonga. That's one thing for sure. E leonia kua one thing for sure ua lualuagia e le se la ukala leo ke fai kua ua lualuagia ala tau Faaiuga ke le lualuagia ke le ale no ta ua tua a inga o to lua o si mativa wa leva nga mapepesi a kwai e fai mai la Lau Faaiuga si makiva e le ia ma nga nga set e fa no noa ona o le tūlanga le a mi o tonu tele o nei mea. I can say that. It's my opinion. Yes. E entaito a Asiata Tautai lona opinion. Le anga sa le kakaunga e me ia e le keislea. E le kakaunga e me i fo i ke sa fa i le keislea. E ke le o so kanga le HRPP e ke a inga nga ia e ilo kongeki nga ia va e lua. Malonto o lua. E iai lo kongeki ia va e lua maro e makua e kongeki foi e kongeki lo to lua nga ia fono toi e ke ka penga mai langi mea ua leva nga saukia ua mafuku lo ua fa fonga le tunu ai ole ti nga ole tunu ole mai mo atu ai fai mai au fainga talo fai e pena fai atu e toi foi mai ili taimi o fa soa male songa le atau Tatau te au ili ilia Lau Faaiuga matua patatua. As of now e le imaua se tūlanga what's next paule mea o te iloa e auia isi o tamai iloa e o ke le iloa e le koe mawhainga koe apilia mea ia o whamasinonga wha paloka electoral cases po cases on elections general elections ya mese fo paloka like ya walanga lena o le ua ta oto le ala fua pe for me sa tupu ya le fionga ya seve te ya sa tupu ya le ana sa tupu nisi but it's so funny and so weird or le stingy and or le tu ainga case le nei it's a special case for le wa matua mati la tila ilava le nauna utele o le whaamasino sili ya ai tatou to apele tai o la ule tu o lalo o la foi lea wane i whaua ele tā tūlanga o tātou whamasinonga nei mo petitions fo ie ma tūlanga o whamasinonga whainga bālota o wane i whaua i fua ele tā e o te iloa ma whaina tātou veita le lau koe whamana tu watu whamaia fionga le tua a e ita aua ne ianga salai ioi a e ita aua ne ianga salai sisi ia o la ule nā tau le mau o la ufo ile nā tuua lalo a velo tātou whatuatuanga a velo tātou whatuatuanga ia e lo tātou teitai ai mese fo i o le whainga malo lona lua a velo tātou whatuatuanga sili le atua e ngā lue mai te e ngā lue mai lona daimi ai a saufo i longa kaimi e malie a kore loko ioi ia whaaloto tele fo i le fionga i le whaipule whaaloto tele i le fionga i le sui mamalu e ana whai atu le aise mori mau le a manga ia le iku malo le a manga ia kakau a koe lupe le lava se a vangoa e kali ai koe lupe mau ili ai sanga whaamakalanga umanga kalo sanga kui loma o le mea ngā o le mea kau maua e le aise mea ia ifua woma
winga na le tu fa joy ole atele sona tatalaina ole tatu mata ubula ai o te afia tu lava ta uia na ile tatu wa hafia e msifu tatu u malava wa maua ile loto tinga salari ki ngari le anga wa leva na valo ia le tu inga merkilinga kulowa ole tangata fo I o lea o te fai atu sa o lava la utala. I am hoping ua makua e fia I lau mea na fai. Yeah. I am hoping makua e fia nga mulau ulu. Isi au mea lea na elia. Ioi. E ngā waku whabenga. Ioi. Wa e fia wa e sao mai oe. Ioi. Wa e fia wa e sao mai fo oe ia I lau cases ke le ola nganga mori mawinga fo iau whainga. Ai wa e sao mai. Ai wa e sao whaatupu le nei mea. Ana I lesi tangata. Ai o kere fai ako a mea le e kau ke pungi. No. A o fasili o ke fasili ako ai la ia oe le ke fia ngau I mea ia. Kongi sau maa pe a fai e ke mau ki ngoa e sao uma so se fai pule mea ka ore le a veo se kuping ka ngaka. Ai ai se ka ngaka a ngeru e challenging ala ukala lea. Punga mai runga. Awar punga mai fia mi o kongu, awar punga mai fia angeru, awar fia leiva lea. Ai punga sao mai I low lava oe loko mama ili sila fanga lea kua. Is there anyone? E iai se sui e sao mai ilea mea o lou aveo se kupi. Kusa penga e fayako ke paloka pe ke le paloka a o le loto. Ngā lainga e avea. E iai inga ia paloka e iai ses. Niwinga ngā leo ke fayako wai. O mea nge ia o paloka lala ngā lea lenga o fayako lau kala ngā mula ulu sami leota. Le alor kala kauka ia e leo ufetu sawa. I hope o maua sou sao lo konga wa e fia I lea mea wa o enga e fayar mea. Ioi. La meko kam ia oe tuiloma Lance. La meko. Ya. Lea wa e vai le kua o le meole. Mea ia fa porkikia. Lea la ua mei uma le au sifi. Ai fia ngai ai oe le va fa loko I fale ma koe rupe. Wangi la. Wangi. Na. Le wo ese mare ko akele wo ese ko ese ko maukupe wo ese pai malafai. Ai ko koe ngai nga o lua I ko kongo ko ku malo. Wa neila. Wangi. Kalo fai. Ai koe foi mai ala o fesili lea ia ki oe sima kiva. O le fesili lea. Ai se ua ese ei lau fainga o le case lea. Mai le fainga sa fai e isi fa masinga o le case a fongo koe. Ai se ua si i ei lau makala langa. Wa esili aku I lunga o le fa masingonga. The precedent was already set from previous cases. Yeah. Are you above the law? That's my simple question. E sili aku oe lor kula fongo. E sili aku oe lor le uniform Faaiuga fai. Ai se awa fia e se aila oe uniform. Au le language nga e mala mai o kou le au lawyers ma le au legal people. Ai se awa e se aile ko nginga o la oe Faaiuga. Why was we aile uniform? Because all your decision making supposed to be all in uniform, in line. Mai si previous. Ai se ala nga sao mai ei fongo koe. Inga ua le show up maonga ngā mori mau.
ai se ala nga Faaiuga inga sao e langa lengi mo mau o fengi cases valea ila lo le la ngai longo winga e mafaianga o kango faisinga o affidavit o pepelo aku ya o ko inga ia loka se kangaka, and then you go ahead and do it. Oh my good boy, man, I'm not a lawyer, neither do I have a legal whatever failonga, but in a common sense world, I think you just made a mockery. Yes, you have just make a mockery in the judiciary a kako Samoa. You si makiva. Yeah. Kusa ola ukalangoanga ukalangoga, and I have every right to my opinion. I'm entitled to my opinions. Ele ai foi se tau mea pule o ko ia feika mai. E ia la opinion o kere o palau vale se makiva. Ai le o se makiva foi se kupu la le mafainga fai se kala. Ioi. Kukusa o le ngofoa ya fuainga ka ese. Pawanga. O le ngofoa o lo kofi fa masingo nga fuainga ka ese. Ai e ese mai malo ngofoa wa umangi po le alfa maua le kulanga yai kuri ese oe maranga ngofoa. Ia ngo ko vai role ya o isi me o la kui mai o tif ala foi kui ya ko o tif isi piko. Nga ka kui tif ka si ala ia ioi. E fa tuai. Ai o ngai office wangi. Leu ke fa ku leu te va tu fa te inga wanei tu la epa ma firme. La yo ke le fa ku le va ku le ia va tu ile example me fa te inga o tala. Last year and the year before, Fiame was what? The main person sitting with all the prime minister from everywhere around the world, sitting next to the king of England. What now? Lalo mo kupur kay miringi. Lakuar pale mia o ngiusila. Aruaku le sui failau kusi o maro kele o meleke sa fai mala auri a ofiere o po e meileaka. Kua peka o kua. No, o lo te fai atu, o le winga o lau tala. E le fa apea, ngā ore ofisa, it's just an office. Fo ilele o le malo, ma mea ya fuainga, ese oe mai akea. Ai a uma wa e haru ese maranga mea. Wera peke haru ese mamalu, pe ngā kuri oe, pe ngā remove oe. O ngā e koe foi me wha alea kau ke kui nifo whaakas.